July ni ni sang ni som ni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump chuan in thlan pui la ya tho pui US President ani le theina ta na tho lok billionaire Elon Musk chu South Africa lamathon ho tum ni in alanga an pani inkar boruak hi khovel ti ani mek nimin khan reporter te zona changin Trump chuan US atangin Elon Musk no chu atum ti an zona chu kan en fiang ti in na changa thilom danin bi chiang te ang manilo ka US sarkar lai pui budget US President Chaman big beautiful bill tia soi chu soi ho ni theinan Senate vote la in vote lem te in Chaman ne na changa tunkar thotan ni khan Elon Musk chuan he bill hi na taka soi selin US Congress a Republican te beyatum thu apuang tela thotan ni le nimin thole ni jinglam thleng khan Musk hian social media he bill soi sel na hi post chun zom charchara he hi changle tin Trump chuan Elon Musk company in US sarkar noya contract lian tak taka thode chu chui chian ani tur thu a post veta a nimin jing khan White House media te kom na Trump chuan Elon Musk and Coltrane Department of Government Efficiency dos chuan Musk an chui mai thei ti sain Musk hi avolet veta ni hei mai hi ni lawa South Africa piang Musk hi US atanga no chuat thlengin a soi rita a an boruak hi apui chodon khop maya pakhat khowela mithil ti theiber US President ania pakhat khowela pa house berani boka an inkara boina hi mai lo khopang thamasa khan Musk na takin Trump hi beya exa post siamin no pangkhoi khemching Jeffrey Epstein thu boy chungchang thupa puin Epstein file a hian Trump ming po lang ni in asoya anua po si delete lein athil post chen khata wanga in chir thu te po soilea hemi nu hian an inkara thale ta dewa Musk po hian bill chungchang po soiri le talem lo ani hetiang hini ma se thotan ni atang khan Musk hian Trump big beautiful bill here on soi sel thar le ta a Trump ming hi ala lam mi chuang lova he bill ro hi chu a soi sel na khop mai Musk hian he bill awang hian dosa na tho chon omjian ei don lo ti soin summan na tul lo tam hle ani atia he bill vote tu US Congress member chu in than le huna beya awawa he bill awang hian kum som lom le tur chungin US sarkar sum in dai lo na chu dollar trillion thum le point pathum ani don ni in Congressional Budget Office chuan an soi ani hetila hian White House chuan he bill hian US sarkar sum batati tlaniam dona sum le paya na sataka thanna thlen don an ti thung Musk John exa post siamin Congress member zinga sarkar sum man ti tlem dua campaign thin anu loka kan ram sum bat ti pung na sa bertu tur bill vote le tu te hi zak ngoi ro se heng ho hin akum primary election a an chaklo chiang khopang he khowela ka thil ti nu ber tur po ni se chu tiang tur chuan ma ka lange nge yang atia hemi nu hian cartoon character Pinocchio thalak posin Amazon alien dewin liar dot soi mang ti aziaka annoya America sum bat trillion nga ti san na vote zo chia ti aziaka hemilem thupui a caption a hian summan ti tlem tura in tiama campaign si khovel chanchina bati puntam na ber tur vote le si te chuan nakum primary in thana he poster a hian an melan muang ti aziak bokani hei baka hian Trump hian party thardin a soiri le boka he bill rap thak tak hi pasani phot chuan atuka America party a piang nga lang atia kan ram hian Democrat Republican party thak tu tur mi puiten on nei vena tur party amamoni atibok Marxian bill soi sel tu Republican representative Thomas Massey Trump point he bill du lo wanga alo khak to po thantlin le ni theina na puyatum thu a soyani ti chuan thole ni jing khan Tramaron tong ve tan ta a Truth Social a post siamin Elon hian khovel mishing chanchina sarkar atangin subsidy dong hnem ber mai thei subsidy tel lo chuan Elon hian a dor kharin South Africa rama hole angai hi alang ti aposa heram hi chho sanani chuan rocket le satellite ka chhuwa to panga electric car siama to bokanga kan ram hian sum tam tak hum don ani he thil hi dos chuan ngun thluk takin en se thamai thei sum tam tak hum na ni don tat ati boka Elon Musk le a company ron nek vetani White House a thu soya Trump chuan a bill du lo wangin Musk hi sum tam tak hlo thei din hmuna ding ti asoya
a electronic vehicle mandate a hlo wangin a thinarima ma se hei hi ka hrilang cheu Elon hian hei ai tam dai hi hlo thei mek ani atia Elon chui tur hian dos kan tir mai thei dos chu in hria heran sa hlo om monster hian Elon hi lai mai thei ani subsidy tam turulu tu ka musia arab thak viawang tirau Elon la hi a EV mandate ti top sakani tur hi alung oil lo tak zetani atibok masa company SpaceX le Tesla te baka media platform X te artificial intelligence company XAI te brain computer interface company Neuralink te hi US sarkar lai pui hnoya inziak lut vek ania SpaceX phei hi chuan sum mu na tamber hi sarkar lai pui na nia Tesla hi US sarkara contract claim azong an nei ti lo chu sarkar lai pui atanga pui na dong mang lo thunga sarkar lai pui policy sang hlok puiro an nei nuala chungzinga langsar ber chu EV mandate anti Tesla electric car leitu ten chi an pek tura tanga dollar sang sari zanga anti niam sakna tax credit chuania heian electronic vehicle ral political hlea heta tang hian ni kumringot khan Tesla hian dollar tluk le ding on engemaw zat an mutura chutania EV tax credit ti topani chuan Tesla hian kumkhata dollar tluk le ding on thum velang hlo thei don ni in JP Morgan chuan an chutani hei hi traman ma sa pu na berponia EV mandate da top dona wang hian bil hi marks hian adawani atia marks chuan sarkar sumba pung zela du lo wanga he bil du lo hian I thu sain America hi kan tluk chiat tir turani lo atiani Elon Musk an Congress member te vawna hi thil hlo om takani ve theya nikum in than puya khan Trump mai baka Republican candidate dangte tran puinan dollar makta doi zani somsari pangala ya senga Masa Political Action Committee America PAC chuan kumin Mars tha Florida special election a khan Republican Party candidate Randy Fine puinan summa thoni in Federal Election Commission chuan an soya hei hi politics thila sum thon hun berani nge Masian a thutiam bo zui turin sumanga toka in thana puilo lam ni acha kom lo hleang Elon Musk si sang khazakwa somsari pakhat khan South Africa ram Pretoria khopuya apianga anu hi Canadian ani wangin Canada khole tuini na chuol samte anain kumsom pasari mi ani in Canada anpema Canada tang hian US a lekha ziri nakala kumsang ni le pani kha neutralization process anti mai mangin US khole tuini na anei le a South Africa Canada le US citizen ani kop ti na ni chu US sarkar hian an khole tuini to te zinga neutralized citizen te chu khole tuin ni na an hli sak theya hetianga an khole tuini na hli sakna kalphung hi deneutralization process antia hemi manghian Trump hian Elon Musk si a citizenship a hli sak theya US khole tuini na hli sak chuan US atanga thon chua deport tur ani Washington Post in an zia dan chuan Elon Musk hian sangha zakwa somkwa panga khan US a student visa chau nei na sumdonga a visa in ziak angin Stanford University a in ziak lut lo hrim boka sangha zakwa somkwa pasaria sumdon na mangtangka in green card aneya hemi manghian US khole tuiani le ta a Masian sangha zakwa somkwa panga kuma dan bo chiaina sumdong tian ne thei chuan a green card le annuwa khole tuiani thei dan po dan kalani dona Masi US atanga hno chuale thon ho ani thei dona ni Trump hian heng zong hi hriang tiarin oma kan en fianga ti hian thui taka soya Masi dan lawa US alul ru anga puin an ramathon ho atum lawang ti a soi thei lawani heti la hian ni zankhan sinei ta chuan Trump big beautiful bill hi pasanita a adule dulo lama vote somnga ve tla in Vice President JD Vance vote thak ve in bill chu pasanita a House a soi ho pas le turin thona nianga tunkar zir top ni July nilia President Trump minga zian han theinan pasan tum le donani nimin khan Ukraine chuan drone mangin Russia ram lailia om izef khopuya thil siam na mun industrial plant chu an beya mi pathum thi in mi somthum panga in liam an tuara Udmurt Republic Governor Alexander Bechalov chuan Ukraine drone te hian Russia in air defense system le drone an siam na mun kupol plan dan be thu hi soya liam tur jinga som te chuan ngai tom hle ni in a soibok Ukraine lam chuan hemi chungchanga hian official in thu chu an la nei lova thotan ni khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan
Russia in drone mangan beinan ursun thar ema wangin drone siam lama tanan la don ti apuanga hemi hnuloka Russia ram factory pakhat be ni ta ka wang hian thilom dana in chobe thang reng viawani June thachung khan Russia hian drone sanga zali chuang mangin Ukraine an beya thakhat chunga drone manga Ukraine an beina satber tumani India le Pakistan chon nimin khan an rama civil mi le sanghaman tu tang an kolte li sanin thleng tona kumsang ni le pariata agreement on consular access an nei angin India le Pakistan hian kumtin January ni khat le July ni khata hetianga tang an nei te hi anin hril ton thina ni nimina tang li sanin pe ka chuan India ram tani na tang mek Pakistan civil mi zathum somriat pahni anom thu le sanghaman tu mi somriat pakhat anom thu an soya Pakistan hian civil mi somnga pathum le sanghaman tu za somkwa pathum tang an nei thu an soi ve thung India hian Pakistan hnen a hian an tan hun chung zo to India mi za somnga pakwa te chu chua turin Pakistan hi an ngen ngala heba ka hian India mi ni a hriat in fia silo mitang somni parukan nei te po India official te en fia an deal boka Pakistan hian an deal na hi an la chang lawani Nimin Khan Thailand ram constitutional court chuan prime minister Paetong Tan Shinawatra chu Cambodia ne na an ram inkar chungchang athil ti chuyanga ya wangin an na tanga choltirani thu an puang court chuan thu chu siamin constitutional court a member pakwa zinga pasari remti na in prime minister chu July ni khata tangin choltirania rorel na puan chuani thlengina chol riang antiani bazar lo thira lo ngai thathin te chuan Cambodia politician Hun Sen nena in biak na wanga Thai prime minister chunga mi puiten lung oilo na chungchang kan la hrevekanga soinon kher to lo maila Iran nena inzom na nei hacker Robert ti ringota inta langchon Reuters bepopin US President Donald Trump le alam nai te email an call chu phau chuan tum thu asoi he hacker Robert in ti hi mi pakhat chau ani lo mai theya hacker rual po an ni thei boka an soidan chon President Trump circular omte email chi sang hi tuna hian 100 GB velan nei thu an soya nikum US in than puidon po khan hetiang email hi an lo phau chuak to ani an soidan chon White House Chief of Staff Susie Wells Trump ukil Lindsey Halligan Trump advisor Roger Stone le Ponstar Louis Tommy Daniel site email po an kola Robert hian heng email te hi hral an tum mai thei ti soima se an phau chua tum dana soi chiang du lova email a hian engenge om ti po a soi chuang lawani hemi chungchang a hian Reuters chuan heng email nei tu te hi be popa ma se tu mai nan chang lova White House le FBI lam chuan FBI Director Kash Patel thu chu mangin an chang le ta Patel chuan ram himna ti chezonga mala tu tele an ma ni puitu te chu chui chuakin dan noya na thei ang bera sheman ni ang atiani bazari lo thira wangin kan lo me